till my shadow turns to sun rays, and on we'll go through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Danas igramo opet Minecraft preživljavanje. Jako jednostavno trenutno sam u Hrvatskoj a ja ću ovom uploaditi da Njemačkoj, samo možete spustiti da im zastavljaju malo. Da smo ovdje. A zaže, da sam mi ovdje vrata. Okej, to je bilo to nekakve obavijesti, znači lobby postoje što nisu izlazili videi i videi će kada ne pravilnikima samo se u Hrvatskoj ovdje smo nakon internet sve pa onda to okej, kidu krenuti. Texas svijet. Okej ljudi, evo mi dasti malo se poveća kuću i to je to. Da, to je skoro sve. To u biti kao što sam već rekao u prvoj epizodi, već prije ovaj kuću, ovaj počina kuća samo u kojoj ću živjeti jedan pač kasnije. Novu mislim ovdje. Da će tako biti, sam više potrebno godine prevode. Koliko sam za malo skupio sam se to. Okej. I samo i da se zna ovo je čestisto. Što jedino novo Božićno. Novije za vrijeme Božića će izaći ovaj tu čest koji mi je baš cool. Poklani skoro pa se ne možeš koliko je zatio već se a prihvatim to jako a barem mi ne kažem to jučer. Znači, daj, pojedi se. Osi, što su moj bali. Okej. Dobro. Prije što sam vam već prije rekao nove neke hine Minecraft. Okej. Trenutno tiči malo od ovoga. Zašto ne? I ajde idemo dalje. Prostite što sam jako tiho video, prehvatio sam jako, mislim ne prehvatio, bolestan. Ja sam jako bolestan video, sada trenutno. Ajde. Zato bija da si gdje stekla ovaj da se vaći. Pući čoče! Sad ću gotovo. Dokaz da ta se poludio. Prvo sam skočio i tu zasidjao i ja povijam ovu. Dok je trenutno to ide se skupiti malo drva je prostite što čujete moju mapu koja stalo da se deret. Ok, trenutno to sam u Hrvatski kao što sam već rekao. Pa vidi sad će malo svjetlio kada sam mislio čitati ovaj, a nisam otišao. Malo. Sada ću skupiti još malo drva pa ću vidimo, okej, bok je, bok, Buđe se, idem, pa će onda će ti vjerovat o YouTuber's life i sad ću isto vrijeme da rekao sam YouTuber's life i to oba dvoje i s novim introm. Yeah.
Da vidite, pogledajte opis. Vjerojatno ću vam staviti vid tamo pod prijedlogom, tako nešto. Nešto ili ako ne možemo staviti link u opis, a ako ne pretražite kanal moj ispustiti ono, moj novica slikala nekako. Ajde vjeruju me ogromna stavla drva. I ok ljudi, dobro sada idem doma, evo ću se malo izraditi, ok. Ok ljudi, s ovim već sada povući. A daj! Ovo tu je to. Mogu ja to samo polako hodati. Budala, nisam se napravila još stepenica. Ok, sad imam dosta stepenice. Kako se ću ovakve poprave? Ne. Sad ću džoklik nabaciti tu, pa onda ću ono se baviti jedan viška. Ne, neću. Tu sam. Pa ću vidjeti ono kako se viška. Ne veze, jednostavno ću ovako. Daj, čekajte, samo malo i taj video ovo riješim. Uočio zombije. Sada će ne vidio. I moram milijardno napraviti. I najče hoćete znači nešto vezi Clash Royale. Dobio sam jedno Dragon u Clan Chestu, yeah. Clan Chest mi je sad jedan najbolji chest bio kad sam ikad to otvorio. Da, Clan Chest mi je najbolji chest. Da nije bio još Magical Chest, nije bio Legendary Chest nego... Ja nikada nisam otvorio Legendary, nisam Magical Chest, nažalost. Ono, smakno je dobro. Dobio sam Pena Dragona, cool. I vidimo se kada ovo bavim, bok. Ljudi, ovo nas nazad. Napravio sam jedan mali dio kuće. Nije gotovo, oprostite, ali ne mogu ja nažalost to vam vidjeti. Kada je napraviti znači lobby, hoće biti kraj videa, kada ima problema sam nekih upravo i tako malo sam jako bolestan, malo jako da. To tako, pa... Hvala za to. Pa, nadam se da vam neće baš nesiti što ovaj video i do kraja neću napraviti, ali okej. Bok. I vidimo sljedeći video, bok. Bok. I bok ljudi. To je bok.